no yebenya apomuden na yetimi atena ye TV nachi ahwe na me nso metimi atena ha akasa nti ye hu nkomo na ye ba bedi apomuden eho enkomo na ne etia ne say na nsuo no esi from no last 2 weeks na Ghana Health Service eka share say because of flooding in Yamanema na ekosto ninti no there's a high risk say yare bebre ebe unity yare bebre ebe unity na mo ka say yenhwe ye hu yie ne yeduane diem de we aye nema no yenhwe de ye ne ade nti no ene e wo say ye kasafa sa yare ya omobo ye kokko ewo ho no e wo say ye kasafa ho na ye ma omanfo ehu how serious it is enwa sene be ya obi anso ebe hu kwara be fa so ansuo toi obebo ne ho ban na enkofo how bia emfa emre no wo sika dan mampo na sa wo yare a sika no mfa so bia ni so e de mawo say it me fly kwa buchi mpo na sa still yare no unya solution bia na sika no ontimi mfa nyehwe nti no yemmo de say ye be hye ne so esa nti ene me ne Ghana Health Service mpeyifo ankasa ena ofia say ane omo tietia omo chacha omo so omo ba besra enye bibia nti o hu do ntia se ne be ya obenya apomiden enu nti na omo ha say me ma me kasa enye tintintin na empempere no me ne owura ALHASSAN DAUDA ofia say sanso ena Madam ROSEMOND TORTO I'm a professor not say friend TORTO nti na ma yo odi ene sa no ai enso ofia say mpeyifo mi enu na omo ye nurse fo a omo free Ghana Health Service akache ena omo ba beju say ebe part 1 and 2 esan say be sanso asesa enimu no nti ye ne mpeyifo kasa we a na sanso akokofa akogudam mpeyifo ba kon so abeka ho another group abeka ho no mo so aba abekasa nti bomode ase unyi we fidie no emfri hen Coastal TV channel 514 sanete mpeyifo no mama akwa eba Coastal TV fia say yo ya da masepa so say anopen monya mre na mosemani e ba betwetwe enkomo we na eche me say modo in fact moduma no so mo fa no very very serious it's no mobile there mo bibia akwa that's it ene mo say ye ba beka eye typhoid ehun asem me bibia me metino in say typhoid yare bia anodin but most of Ghana for ye mfa serious we be so be say oh me sheda nyare typhoid na ye me bra sister nti no e was say ye bomodin na ye chesho manfo se na be o mbehu yare no na no sifa ye den se na ye serious na obi amfa ni serious nti no me hu ladies first mama nko ladies first ana debi mama nko na ye be nko na ye be ma wo fiase nto atwa na nti mama sha say fi ho Mr. ALHASSAN DAUDA obesha se ede amaye me mpese me mayonkofo no mbeka se o menyare typhoid ene ye me za omu hu se no ye serious nti yen sha se yaka se typhoid yare na o cheche mu ama yen timemfo no yate ase a obeka se ye den yare yo me da se so ma mi sa kwanya wo se ne o ka me de ALHASSAN ye nurse ni na o he typhoid fever yare bia e hadwen pa na o hwe mre ya duru a te se sutobre ye wo yare bibira eye problem emaye wo hwe malaria ya this time na omo bapa because afina so ni to ema mosquitoes no tunkusia ma mosquito na ema malaria no ema omo to pa this time no eye problem emaye na o san hwe bibi te say cholera on se so na e to no so ene so e di cholera e kosoro wo hwe na nse yin so ya e to ye ma flooding ESSIEN nti we are hwe ya cholera betimi asi na sanso na typhoid fever so enso samre so enso e ma no home so pa typhoid fever no nti enne no ye bedi komo afa typhoid fever your concentration be cause typhoid fever na me da say typhoid fever no eye yare bi a anodin pa sa wan hwe ya e betimi de wasi pempenso bi a wan hwe betimi ahwere nkwa na yare mo bi na edeba yare mo an e friend Salmonella typhi brunyi na friend sa na sa mo yi se wo benya se bi nkan se bi obi a memfa ne se wadi wajanan ana se obi ajanan
yes if nipa jana mu ena eba sa nti se winya sa yare na che se sabisabi wadi ajana na se wa jana na uba fantika sa musu a omufre koneku yes sama omufre no ye ba ya bebisa se de be kakra me ka fanti ba na dem se ne fanti na ma sa nti se obi ekojane nan na se wahore ne nsa yi a na se ode so aduane mu na odi a obetima anya saa yare we saa na se odun so kora na se wahore nsa yi a eno so obetimi anya saa yare nti ade a ede ba no ena ye efi ena ede ba na fi no so efiri ajanan ne ya junso nti obi a wo bibia no se wo junso ana se ojane nan na se eka waduane ana se nsu a obenum bia na kire se obenya typhoid yare wow sanity me o kanina na medwe o se se bi ejanan ene junso meti haya meti hayi pa meni kan enya ade pa me ankasa me hyeda se be kwa akofa na me de akoma no te se bibisa intimacy enti no Rosemond mama mbisa o se ekoba ne sa na se doctor for sure no mo se menya typhoid na che se bi o medi obi ejanan a eba the same na ejanan no ebe ka ban because man akofa anka man nti eba the same pa na betimi apie medwen ni that's it which of US so yo before obenya typhoid and say ebi awo se mi ejanan na sanchibia it could be there ebi ato ziban akọ roadside akọta food vendor no ebi ana typhoid or career obutuma bande ho mensa ebi in the course of autolis banana no wakijana na we sanchi wa ho mensa hoye into na was abere the na servo is bano into one suzi no na them infection no enya but instantly also your body no instantly so they go hospital where declared a typhoid no into your signs and symptoms kia you kade typhoid no inya by your diagnosis a doctor echo na a complain and obo yeka signs and symptoms are oche signs obo show your body no there entire yebeko hono pesa anka yentina mode of transmission hono kakra pesa ye hwe ekwan a obefa so obenya typhoid so ni ka me ate asese se obi ton aduane wako se bi aduane bia na waba wa ho ne nsa with soap and running water of course na o de serve wa obetimi enya typhoid ni eno eye ba ko ye hwe other mode of transmission so other mode of transmission ye ka contaminated water na say a flat bay on the ebi wo ha enyi kwa de yemen ensu no jande ma e ka so nsu na no it could be infected ebi ana sanchi bi akoma oye efi infection efi lipe bi ho awa from enti am boiling nsu no kakra nya nsu no yi na enoma ebetum ya de infection typhoid infection yaka iziba nso is about show cold food akoto flies are okwejanan bia na azeno otumi sidi transmit them you know wa beka ba ko nsa but bia na food na so flies abesisido na wa contaminate food na mo it's easy on so ebe ebega into the soul sources human to human yanka de jama another in big but obi awenya infection na ni sanche anade janano yawo ni bubum into wenzini ya otum spread ba the environment and anchor for interact with them brebia into that's a mode of transmission. It's one way from human to human through janan na sanchimo so obi na say ebia won serve like only or shake your hands na dem pa obetimi anya bi hage wo na bi so there be yan kan say and say the stigma be breed there ba be na so e bia but what the hand hygiene you can hand hygiene is when about who nsa ho abrebia regular hand washing with soap and running water then when that is safe there ebetumi chebi ebetuma hage bibia si ukwan ba ye ka there
we janano ebe dispose of ye on the public places maybe other toilet facilities or what but how ebe dispose safely on how community on contaminating issue and handle food inside ebe who vegetables sababu was it sewage no what the water into ebi fanade yako abra market yako to carrots na cabbage ya who soak ebi aba inchini so soak by 10 minutes and there's a vinegar kakaka ho e don't na time na okumbo awana wo ho and sana you to use then no limit spread of infection to her. Okay. Into key thing here food I use in soil obi na bi to me interact. Okay. What's the name here on spreading that? The old Mimpona say we didn't hunia, there's no problem with that. Okay. Yesha ye mofana omo school no ye onkonfo mo boarding house ye onkonfo so ye do mo ko ne sanso akakofo mo e de aba. Omo interaction e wo school the school environment no. E de ne de na obeka say omo nya se ne be ya sa ya we omo nya bi. That's it. Ye mofana omo school is agro na in the odoso. Yeah. Enti especially school area compound no. Any kwade yamofra mano was one satu to phone the bray. And there even we can't even take it off. By all means, big time baba ways ago while so one uncle with one uncle is bad. So with that you whatever education on cleanliness. School also be to my bra we see hand washing spots. Atasa yeka ebia routine stand bi wo Veronica bucket na soap only available afro on can share but the more school la on ko on the subugu onsa ho so na we no bi gudu wa ho onsa it's a bobia no once it's safe on the hands no they can handle anything key thing the school provide in soup na soap and running water and sign one private washrooms no o clean na obi so obehwe ho abobia no obe clean afra no bi ho o use ho ho dansa another o to be pa ho but bia na o ze no ho aba contaminated fecal matter and urine inside ho na nkodoza that's highly at risk of getting typhoid fever. Wow. Mr. Dauda, my miss Hanson Brow will be me. Say no, Madam Rosemond, a quiet breakfast why you typhoid fever. Nini, I was saying, any say yin. Yes, share Serbia mania typhoid fever. Na then this was so and I said, what's the name for science? In sanctuary, and I say, in sanctuary, when a bed day, ama mehu. Me ankasa before some call hospital no ebia me who say okay bibi we and am asa hospital say okay mo nhwe me anaze because e mu be yem fa ne serious sir yo me da say o he typhoid fever na ni sanctuary na e wo Stafford fever na wan hwe yi a wo de be ma yare foforo sir okay any malaria sepa oh okay yes nti wunya sayare na yo science bebre mechirichire mu se de be ya wunya hu ba kokora no ense se o de betena fi ense wo fa no ma na ko hospital na se yare mo ne ewura wu ni padue no mu a omukọ uyem na omakọ onsunu hona omudi juma pa onsunu mo hono papa hona omudi agoro pa okay nti ewura bonse obi o ha ne ti be pa no so se malaria so sa na sa ewu mu a oboso betimi afono aye se umpa aduane ukonu aduane uhutimi ehojo why a week na bidu so wo a ontimi jana na constipation etimi cho okay na bi so wo a if constipation a ubonsa wo rane na se uja 9 10 okay sa na one cardinal sign is fever amwoshe na amwoshe na different okay amwoshe ni timi gina ho at one place by 38 degrees or 39 e wo mu ana san kosoro okay
ewe mu na san kosoro okay nti broni we ka say step ladder fever in about how many hours and days and a day ni na e betima gina maybe half of the day maybe high side we mo na san kosoro nti enya da eba fom nti betima continue for about 3 days nti mu na about 2 days na say one fever for 2 days and say we betina fi I say we yantem edical hospital mom be check am yes I man ko you mistaken ka say we dey me sure say malaria ntem man ko to malaria adro da bi okay entisa typhoid ne entisa na wo ma eche wo ni padua ni mu a wo be say mo na e bon tokuru wo nsunu ai nti wan hwe ya e bedu berebi no say bobo wa o de ko hospital surgery no me yo o me yi me nsunu ana o me twa ba bia bobo bon tokuru na asai no o be twa o ma san atoazo nti yare bia ehunye hu pan sesa ye de tena fi typhoid fever nti it say malaria symptoms na bet wan ya ji sawko na ko hospital say woni say we fidi am de check am nti eno de enye say bia wonya ko ya na ya boyetim na ya ma aduro nti wonya say wuti pai wa ana wo yemu ya wo ya ese ora shiko hospital intentem ana say wo so ho aye hoju umpa untimi utia wo ya and then nyina ese with the hospital the symptoms from etiare to say oboso befuno na well loss of appetite untimi ndidi ne ade na constipation diarrhea so ka ho na efe so temperature so e ko high fever ene ade so minya bi mfa say ene na minya bi a e be check akra nsa na symptoms na ba na minya ya na eto aso Memfa say what could diaz by a feeling one room a bit take like 5 days to go home sign to me show okay to 1 week more to me show okay yes and yes I will deal inside day na nti onya kona wo kire da odi aduane bia wo suspect say bia biwo mu a duration na obekire no ebe ma ya suspect say bia yare we na say yare we okay then within 5 days ubetima start I should buy one proof bi wo omu show sign okay omo from career asymptomatic careers obi we ni padua ni mtu show sign bia nso obetima dia ma obi foforo so ojano nan a muanu wo a odi na aduane a wonya ayete so omo moto aduane wo stations like ice ne pie no nti bi van say won so omo ba bia omote no access to toilet ni we no na yedin nti onye kwanya ba bi na say woye ne hu yi a odi nsu onye hwe nsu gu no ne nsam a oba na obe yi de manwa ba bia ode ne nsa so no so wasa yare man ni bia onya ka wa ubenya nti ekodua within 5 days to 1 week obesha say issue sign no mo issue sign no kwa mo hu na ehu omo no enha wo mo yes enha no just at ni pedua ma yes akoye normal wo ni pedua yes ni immune system no e wo soro just a bad down one sana wa hu nti san ko from na just omo kwaye screen na nsa na e kwa ko hu so omo wo yes to do how be so but we no we nim say we need because we so in a sign na san ko from no so na spread yare na kese sa nti akasa anka every 6 months na 1 year bia anka enkoye medical check up wa hu se de be ya obo se yare bi wo oni padua ni ma asie kura na yatimi ahu sana ade na no odin mo ko hospital mu tipa wa na mo hwe parachi kwan no mo ntie bio yo na enti no se afa na wo join ne e Coastal TV channel no so ampacho Ghana Health Service na ye no mo edi nhyiemu ene a ye kasa afa typhoid yare no ehu chenchemu na omo ma ne chese yare na no odin timpacho enka kasa o menyare typhoid na ye me eno so ye bibi a no odin ebetimi akum enti bomodin ase obetu wo fo sa na me ka chose part 1 and part 2 enti no ye the part 1 no be see say na fe ya ma second batch second group no almost so about join here na omo ba me pese ye kasa about flooding issue we know how it is related to typhoid fever on say nkofo be na nsuo fa wo mo nsuo na e ba ya na so wo hwe ya na this way chocolate drink enye clear
Nema bebre na nemu. Nti at this time no person minu yehu the do's and don'ts. And then they say avoid it at this particular time. Adrian be na say avoid it at this particular time ne ade. Say na be ya yanko for how bia emfa emma ye ho so. Nti no yen twa ye ho na yenje aboafo nkrato na fe ye ba na ye ne omo a omudi ho no so ababe kasa. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. National Petroleum Authority say, Mawo bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo obi bia kokose se fuo tank enya akwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosisa petrol anafa ngo no na afin so menye wadwen se wo ben fuo tank enya akwanhia ne ho akwa kodwetwa videos ana pictures na petrol anafa ngo wo hwen so uhua ko wo mu a enye sunsun asobone ewo apomodensem so fango so eho ahometinti no enfom so akitu ebi ebetumi ameja tom amana gise ewom eba ne saa nipa dodo timi femu hihye ehwe mo nkwa emeja pade dodo na nso esei eno nti memfa wo nkwa nto chacha enye saa obenu ho nkwa na nyina se wo hu se fuo tanka bi enya akwanhia na adane amafango no ebugu mpa hwa na wa aman ho da. Stay back and stay safe. Emomo no aya fredum jejumayefo ana posifo no momehwe nso ano utumi nso efre National Petroleum Authority ewo 0302 550 380 kaise wonkwa wo hoi ehu hia bebre esensa afango no kokoboi National Petroleum Authority ene de bro. Members of Group 2, sorry, Madam Georgina LAMPTEY, one Mr. KRAH Benjamin, omunso efi Ghana Health Service, ena omaba, yenu omo etwa enkomono so meche typhoid diarrhea no enkomono eso. Bomodiana pay attention in class. Into no, Madam Georgina,
ba ko no me ye no be my first we no me ye no ba first me start from ho answer na be ko break no na me can say flood no e nema bebre na ba ye nema bebre kwa nsuo na e ba no krampo na enye clean chese nema bebre e fra nti at this time na say no nkofo goods afọ nkofo nema afọ ne ade no ye ntimemufo no for our safety nema be na wo say avoid first e mfa na say bia aduane anuane be na wo say jaidi at the moment post flooding period maybe emeko enim no yebedi but right now no again na wo say ye ne ankwa ankotwetwe typhoid amaye yeah me da say okay flooding here see ya you say kofo we are flooding here no and ekobe efie bebre and this our septic tanks here we once the flooding me buy definitely no insuo no ewura bebia sisi an obetuntumi nkyere say septic tank ni ejanan ni bi na musuo ni afafa eni ade intino o say first bad ni baba let ase say ya we we ejanan na ye junso intino be dem say ebi wom ana ebi ni and afenso because of flooding intino amankofo nyama this warehouse no monema bebre na nkofo so sisa omoni ade nyina afo and nkofo again said that was the best time ombe to me afanya but it wasn't the best because insuona akoduane ni mu ni nyina no ntumi ho say it's infected or not so the best was say we shouldn't and what say yedi enyama ni bia that was affected with the flood. Okay. We are not supposed to eat any of them. So that's one of them. Okay. And we say eba yenduane mu ayedia. Make us say duane ne de ebia ye to me but the way ye be ye no ayebedi ne and na ye the most important thing. Okay. It's you have found the make about one of them is vegetables and any fruits and ya koto ni ye ebedi. Okay. Enu hia pa se ukoto a ubahuhu yie awu no so no efi na de ba wuru na hu na wie a oye nchinusu akwa nchinusu no emu na wode vegetables no ebegu na mo so di shima embro nsuo no embro vegetables so that emu na betimi ahye nchinusu no mu at least for 5 to 10 minutes yes bia so bu ho mo koto amoba omo de nchinusu no wo efi no ho ne anu de say enwande bi also who efi no ewie ansana because we dey share nchinusu no mu na uyi adan me say unsan bambe wo nfa nsuo ensan wo ho bi to be at the safer spot to that's another point and the same way with the fruits and I say buy enduane nso ayedia and nso so na uyi aduane wo say ye wo ajo was so we tin and afenso no was say kata ye mian so so because omuka say once na ko si ejana bia betumi afa mwana beti eduane no so nti we hu nti the best obe kata so and afenso no we eso na nyi ya na ebejuwa manabro so afahye fridge mu na ye kakra we yi no aka ne hye no we didi na afenso another most important thing so ye nsa eno de ye koye ba and what say you feel ya babu de bia bibia we do so kai say na we men san na medidi na we men san na my say because I know is one point I to me breaking transmission because wa ko jana ba wa wo nsa we will be o ni bi o bo ho ban at the same time we bo obi nso e ho ban enya wo pe se me be ya be ma ya we no emba ni bebrebe so be ba fam so that's a no na metumi aka wo terms of the flood yo that's pa that's Madam Georgina was make us education our day amaye na Mr. KRAH me ba ho on say den ya me ense bi ewo on e mu bi yaso den nti no e be ye nyema bia onimpa se wakoto fruit so on but se akom bi no ntimi ndru fie nti obedi wo kwan so ni nyina eye nsem bebre na se na fofi anto ata wanya typhoid fever no mama fever no kan typhoid ya we ni bi no menya den Mako hospital ya diagnose me say me typhoid me treatment options den Medasi. Michewa TFOID. Obi ajoso. Ya da mwasini akwanya yi. Boye ma yesu yetimi ni yesu ya kakra no. Yesu yetimi di ma ye abusiafo mo ofie. Ya dasi.
typhoid fever no saa o kan ye no typhoid fever je say dia ho be hye na e Facebook ni kasa no mo kan ye say like temperature no was so pa nti e fever no ka ho a no so boa nti say una typhoid fever na so ko hospital and the hospital will dry ya dema na your other treatment options say o kan ye no say dia obi petimi aka say o media me person me ko hospital ba person ko hospital we dey who say typhoid we pa why drink can you say typhoid you have to go to the hospital first and the hospital diagnose say typhoid and when we petimi aka say o media nka me pe say herbal hospital am pe herbal adro FDA alliance in really bia yes say FDA na kasi itimisa typhoid say no na wo pa NDA hospital it has to be in the hospital but hospital no kwa aduna ya de be ma no you wadi bia say aba ye can say antibiotic resistance just antibiotics no ye de ma si answer typhoid area no e wonder also no like say dia obenom no doctor nka se no na uchi no a also no sandu na uchi no okay but in your typhoid no say I don't know more than KRAH nti sao mo ka signs and symptoms no say sao yem ya honam ya we say dia wono ado daba kuda yin da miensa na ise wo ato so wo ato so dia do nge so wo nge no waje ato ho nti nipa no wo hwa yare no nko yare ni beba biem on fa nko the same hospital o dia ko say hospital e ko KRAH me hon to me o dia ko different hospital o mama no sa duro na because typhoid yare no doctors ahwehwem e dia to say atui ni e desa okay ndio desa duro na be ma obiem o be no da me nsa de ni ko na otwene na wo ho ato no waja biem ti o yes o chinchin hospital say no say am typhoid di masa nti de bi obi o wa fi on the yare typhoid but typhoid yare a na duro ho a wonum sa ya kire o say wonum na o ho beto kura say is cured to ase kura but sa e kwa ye faso no eni me ya e ha adwen nti typhoid ni mbo adro ABCD because bo sa ya na ya no foi obekwa koto yenya with typhoid treatment mu han say treatment adherence meaning some mekan within say obe show ho no anu adro no sa ya hwehwe ne pepepe ko si ayi na wonu wie kura ehia say doctor bi ani ho obe show typhoid wa kira say wonu ye do ni ya na wajai definitely obe ma review date ama wa ba ma na hwe say yare na ekwa na say na obe to aso nti treatment options ne de e ho bebre but you get it in the hospital hospital ya sabia na okwa ebe ma eno yare eno ho aduro asem kakra person bi de ka ho ni say unu ma do na san kwa ehia say ubesana ko that same hospital na say ebe mu sisa do yi na enyewa yatimi asesa ma but so ko different hospital your first line of treatment this so ko different hospital na say omohwe ohunam na say typhoid so do na wanu ma anjo no eno no me sadi ama okay that's why we say some people treat typhoid over and over again na enko but area bitimi atu ase kura emfa or how be amro ntina those are the options for the treatment okay minimum so say early prevention bibi are very important obe recommend this young detecting early I mean I don't know this are regular screening ana yeah is very key fanse ya wofo ye maame ne sisters a omoton aduro fanse aduane oh kwan ho ni ade no it's recommended say at least every half year musumin sia bia no ka so ko hospital ko check your typhoid okay because one say yare no spread can say witwi it me sign no the brain na ye nsa kwa no na on say bobo tomatoes ubeto nya doa india emenipa na oton kwa na obi abesum yadwa we di enye na wagya ato enipa no na ebi e wona nsa wa wagya ato na wo wabefa yeah wona hu yi
almost maybe only there was during the transmission mode of transmission na ebia kujana na ya pesa wa kuyin wi na wa run sound with soap and water and running water ebia wa be soap ndi utimi say no panic of was say bia daily every 6 months obekọ akọ check ya eboa pa ebi bi say ahia for yare ana ba bia who ye fin kwana but it's not always like that say one show me was say bia uti transako kura na say bia wo say ya typhoid micho okay hinti here say dani bia no like at least 6 months you go and check. It's not only the 6 months. What you wanna show hunam nasa o share signs and symptoms now describe no e be say ba KRAH. It's also prudent say obeko hospital na we check because the complications are not good at all. Complications of typhoid no, they are very bad. Muano yaka bebre afa preventive measures ne ho even in our household yejuane ayedi ne ade bia nso se oka ensahohuri ho asemi madam Rosemond pese me bisa o de na wo ade bia na yeye covid-19 brain mu and at that time no obi hu TV so se nkofo owu nti ene obekọ akoto Veronica bucket si e be so person nchen de ne keka kan hu na esi nchen but say no you hu sa de no TV so bi mu no obi ajai no say typhoid no ye nsha dan hwe TV hu so obi wu e wa typhoid no nti no yu be ye mfa serious sa adeye na ye no that covid-19 brain no obeka say yes amfamba okay dentia because ubenya typhoid na inyina efri say insa wohura ye nhuru ni weko ejana wejun wasonche na nworo sa awo yare ni bi na wuni na the sign crofo but Veronica bucket wo baby vantage point bia obi abetumi aka so me shame nsa ho me feel say enya fa betumi awo mensa no awo ni ye ne always supposed to be under the running water and also with soap and some enya say bia nsuo ni keke ewo baby bia ba ho nensa na babo ye ho ban efi yare bebre nya typhoid pe okay cholera ne yare bia tene ye kan say fi munsa nya bucho am say cholera bia ba ho man so good morning hello good morning Pacha odini baby okasa free good morning Sauti yanka udini baby okasa free Pacha yetio hello Pacha okasa yetio okay but the typhoid yate ye be ya no e the amount bo mo dey say obesho Crystal TV be ya no the amount sisi awai all right inti madam Georgina na wanugu Veronica bucket no en wase me wi na fe ya answer caller no asem na the amount itina meka ko sise ehun hia say obi bia be wo bi okay at least when fear even now to be good per say every entrance of at least one KRAH na wa wo fear na feel be wo fear KRAH na but now runensa so na be ya no so that way na obo wo ban e na nipa no so ehun ban te hu hia be ba ye pa na obo ehun ban efi ya we bebre okay yeah that's pa madam Georgina ena wo kasa se me dia chere na Mr. KRAH Bacho bo me na me answer call yi na se me infama no o se first no eja ye na no mo betete haban ne ade na mo da so mo ho yare enne mbe mu so no e betimi aye sa ade ne se nya typhoid before I may answer question no I mean fan entwa ne je no say okay during COVID no it's not say dia na ye nyesi ye pesi COVID but during COVID no we didn't have an a massive outbreak of cholera in the whole Ghana. A simple reason is say COVID time no be our until we didn't have an outbreak at all. Until that's it shows one of the importance of the hand washing na ye can. All right. And me man asem ni ya o see
yetete haban is a typhoid no ba yetete haban na yaye but nkabe me kasa one can be said we dey so what typhoid okay and the first question okay also thinking was so we mean problem now you can't solve it don't mean children who say a typhoid unless hospital me can say oh we dey typhoid me can say a typhoid that let's say the open treatment option we have herbal hospitals okay they use the herbs so they all the herbs in na open the herbal hospital no is the one that FDA has approved FDA omo na hwe Ghana yeso say bibia obekọ yehuna mu bia no FDA so na aban na yi anaye Ghana fo nyina yi ato so omo na hwem nti aban dro bi kra oni be hwe ohuna mu no ebia typhoid ni de ebesa ba woni nsanso e de bebro enu woni nti aban ne de yen kase yenye but also koba bia aban dro no yehwe mo say aban we is not typhoid but o si yi sadi free because sadi is a ko na mu enye the long term effects so no come nti won't kan try say the onko tete aban we also hospital first so hospital no so mo test no mu say typhoid then maybe he will seek for other options say the or me heba and no makes a lot of just who recommend this on ankasa nye man ho want me who say typhoid want me who say want me the you need bia o fia you bitimi dia kire say oh me yama me hwe the typhoid ana me huna mi a Facebook no kasa no mo boss say typhoid ni malaria a lot in common nti one show muja ni mo a wo hospital a so wo de muja ana jana bia ni bi no beti ko lab mo ko hwe say mo ade ni wo wi typhoid ana malaria na cholera eni no beti mi ho fie dia wo ndimi nkase ni wo typhoid ndimi try fie nkase ni wo typhoid na bia ma ko hospital no mo say mo typhoid but me san be fie me nje treatment no me san be fie say me ba be no fie na me kan say ha ba duro ni ye but yen na say wako a recommended hospital a herbal hospital because aduro ni dey abani dey wetimi achiwe na yema typhoid dey but ebia na nyema o kidney yeah ena dondo say na obe no wuni mo so na na mo dey o se cap di obe no cap be 50 see we have to put all those ones into perspective so o yet san kon dey ya na enye kakra nti ebia o person herbal ebia approve some herbal hospitals say ebia we o dey haban no kon na ye okwa o mo typhoid adro no ho a o mo de bema nti eno mo mi here. All right, Mr. KRAH, me da se pa in fact me ni ma shefo nyina da se na ne tie ne se e bia na afie na obi aso ne TV also na da Coastal TV channel 514 na we hu se mpemfo mienu ka typhoid ho asem o ma kasa sa won hye da nhim bebi asem ni free aba beju ase nti no se enne no so obi ante hwe KRAH mpo na se afie mpo na oba ba journey na se na e ka nyina no o pese yenya ne samwe nkofo obi pe samwe mo de mo monitor fan famamia e dey na obeka say typhoid ya we no e wose yehu e found something like boni beka say take away key take away I was say me de eno na betimi aboa me de betimi ananti because nkomo ne wa ntimi mfa ni na ngu ne chirim nti bibi a we no bia beka ne de nti madam Georgina we be start we wi ana Mr. KRAH so e de ne de atoso. Okay, so let's start with the treatment options. There was one thing I'm personally the account on. Say wako or can't call hospital first and I say yeah my we do no one no next what over another hospital. And then you should buy make sure say okwa ba no say okwa ha yeah my we do sir. No I can no correct so I can say one no me do ni NC. No, I don't care. You know, quite the fuck okay. No, me say you start to way, and a while we and also a boy, Emma, who the young be treat you, said you. Okay, until said they came in. Yes, I can't offer a typhoid fever, cholera, malaria. You to bring money. I didn't
yare so common any ye wo intino ye can say eja typhoid say no to ne yesi so pa ne ka say ye nya efi ejanan ene junsum intino so bi na say oho ne jana wa junso no wa ho ne nsa no di tie aduane ma obi ana say once na cry ko si ejanan no so no de beka ebesi aduane ne so a ubetumi enyebi intino de hunya ne say ne bia ye be wo ho yensa na fe so yensuo mu so aye no mi se insuo tini ekọ eni ade se enu ne ye baby omunum se efi ho no ma enu so tumi hu se ebi wom ana ebi ne mu ntino the best ne se de bia no isu sa no kosa odi be si jaso no wan mu be hu no wa mane si wona ajo ansana wa no be go enu na esi wa be settle na wa so ne so na wa and I think so you can about imiane no so no yeah the way I be ho any ade no your vegetables your fruits all those things you know they can say before obey use no if you need yourself who ni na e fi ho because more times you make a mistake ni ahoro ne enchine no e de ahoro e fi na enim say nda bi wo e fi na wo wi ansa na o de enchine su no ahoro na mo de enchine su no wo wi a ensa mfa nsu foforo and some wrong. Said the baby to me, a boy home by. Okay. They said that's the so my mamma bra. Yeah, that's it, Madam Rosemond. Mr. KRAH, Yamba way. Okay. KRAH, me the say typhoid is curable. It me too as here. Okay. Nya dia unya typhoid and I say how na say uko hospital for say a draw mo de be ma no. Be show who the no one nyina yi sa ya hwehwe ne pepepe. Okay. Typhoid nso no. Niema enye ebia se de watena wia so ana se bia bibia o meka se ma typhoid na enye no. Typhoid e wo moawa. Ema. Almost watena wia so atiminya. Ebi se watena wia so cha watiminya typhoid. We ye aduma wa wia no so sa de hu de nti wanya typhoid. Na ma typhoid. Okay. Typhoid die so nya typhoid na kire se sa face group no kan no ebia obidie ana wodie ajanan akowanu okay nti that's the specific one nti ufa typhoid ufa cholera ene na ediba na yehwe sa flood ya eba na nsen ya ebia nya hampo ebia sibeye abura achi ho babi na nsuo no betnya soa dia ba area ha nti se wan hwe ohu ya na se ebia once bi kofa if you get any more na babia etimi de bro. Okay. Another most important thing person me can say hand washing. Nsa hohoro. Hohoro nsa en bowling si ho. Nsa nsuo ngum emfa hohoro nsa. Okay. We say we wash hands under running water with soap. So clean water. So what the dirty water hohoro anyone ho class here. You have to use clean water. You won't say so we need a nickel basket crack planning back with me after ascension na wa ho nsa kama ye women say bia uja wonai nyo mana ebia uban pampers na wasesa ebia wakoso ebia bathtub mus anything na obey no before we so aduani mu no kai say ube ho nsa with soap and water tikakra me de beka ho. Yedase pa Mr. KRAH Benjamin na yete se ono so edene de etudwa no nti no ahwafo ne yetiefo yede nkomo ni nyina ebesi ewa ha se yede typhoid nkomo no yede besi ese ene mpeyinfo a yenya omo aye ne omo etwetwe nkomo a ho hia we no omo free Ghana Health Service akache eno mabeju ha fiese efiase ya ye no omo atwetwe nkomo yedi ye no typhoid eho enkomo ntimpacho efi na ekọ na etie ni nyina na kire se typhoid no ano de me ne ma me yam shi me no kra ne se etime wo ba wonsu ni mutoko ji si etwa no na ma me yam shi me ntimpacho bomode ase ontoto ne form kra nti obetimi akọ Facebook channel 514 TV no so and as say YouTube na say want me anti fiti ALHASSAN na social media your handles no so obetimi ahwe fiti
ahyasia na besi sesemre asem ben pocho pretty bisi me ho wa na say come de me besi sesemre a ye ba ababe ponin na eye Mr. ALHASSAN DAUDA ena mame GEORGINA LAMPTEY sanso na ora Benjamin KRAH anase KRAH Benjamin ena mame ROSEMOND TORTO aye me lecturer TORTO nini aba ai yeda obia ase mpacho mo boss no ni din yede Mr. Matthew Eshure bacho Mr. mambo dia na dia cheme ai yeda obia ase se ne no mutimi ebeju efi ase omo bantem pa na chese omo time no omo fa ni ago me no di djuma na sa wo do time di ago sa na na wo ho ya ye but wo do time so a omo manage ai time ya demo mo kwanyo no ba you know your postpone the activity bi ni ahye da ye interview no sa na me pe no that's how we like it in Coastal TV timpacho ya also ba na wa hye no sa na tie enti no ye beda mpeyifo ase na Ghana Health Service adwuma efo nyina so ye de mo ase mo nkoso ana mo nya adwuma papa muguso a mo ye ema Ghana for ye ni so pa ni ehu mo so ye ni so na typhoid nkomo no enene ye di ye no ya beda mpeyifo ase na efe ye yakọ ya boafo ho akwa nkrato na ye ba ni aka we chire no ye de ba beso ti bomode ansa be ma we feed na akoso ada Coastal TV obakoso a share wo Facebook and obakoso a share wo YouTube yen kombra ye ba ni aka nyina ye de beto aso. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. National Petroleum Authority say, Mawa Bambo hu hia ukane. Ain't no, stay back and stay safe. National Petroleum Authority ebo bibia kokose se fuo tank enya akwanhia na edane a menko ho nkwaye wadwen se okosisa petrol ana fango no na afin so menye wadwen se wo ben fuo tank enya akwanhia ne ho agwa akodwetwa videos ana pictures na petrol ana fango wo hwen so ohua ko wo mu a enye sunsu aso bone ewo apomodensem so fango so eho ahometinti no enfom so okitu ebi ebetumi ameja tom ama na gise ewom eba ne saa nipa